Izakhamizi seyizwakalise ukukhathazeka ngokumosheka kweZola Eco Park eseSoweto lapho kwezibalule khona ukuthi le ndawo isiphenduke inkundla yobugebengu kanye nokudlela idakamizwa. Abaholi bomphakathi bathi ingxenye yaleli paki isicekeleke phansi yaphinde yadliwa ngabantu abangondingasithebeni. Basola ke ukungabibikho komthetho kanye nokungalungiswa kwayo njengezinye zezizathu zokuwohloka kwale ndawo. Laba baholi bomphakathi bafuna ukuthi ke ngenelelwe mashinyane ukubuyisela le paki esimeni esijwayelekile nokuzokwenza ngcono ukuphepha kwezakhamizi zale ndawo. Seliphenduke isizinda sobugebengu ipaki elenziwa ukuthuthukisa amaciko nomculo waselokishini kanjalo nokuba indawo yokuncebeleka iZola Eco Park. Leli paki osekusele izindonga zezindlu zokugeza nezangasese selihlala umahamba behlala nokusola ukuthi ibona abanyusa izinga lobugebengu. Eco Park isinikeze a big problem because 4 or 5 months ago sabona community igcwele la. Masifika lana sithola ukuthi a young lady was passed away. Ngathi she was a users yama drugs nyawo such things. And then azange sihlale kahle lento lena. And then what we have done, this place Eco Park, it's belong to Sector 4, which and ShopRite, solar office, sports ground, it belong to Sector 4. And we spoke to the patrollers of Sector 4. At least they should start at 6 o'clock until 10 o'clock. Kusenjalo iCPF ithi isifiso sayo ukubona le ndawo ibuyela esimeni kanti ke bazimisele ukuzinikela ukuyigada. Thina njengomphakathi walana will volunteer sigade because it's for our kids ukuthi bangadlaleli ukuthi mawuthi yabheka nawo ama sign uyabona ukuthi boke indawo yemusic leni besenzele ukuthi sizokwazi ukufaka wonke ama icon aqhamuka la neZola ngomusic isiyenze lento lena. And also ukhansela njengoba uzoyi renovate thina we've pledged ourselves ukuthi no, we are going to volunteer to make sure ukuthi ndise renovate ama toilet right, so we'll be the first one to come and volunteer to make sure ukuthi it's not vandalized again. Kubika ukuthi onogada bathola inkontileka yokugada leli paki bahambe eminyakeni edlule ngemuva kokuhluleka kwamasipala ukugcina isethembiso sokubakhokhela. Ezindabeni zeSoweto TV ngikunokulunga Mthembu ngiseZola. Khona manjalo ikhansela la Ward 51 ubheka ukwenza mngadi uthi ke ingxoxo neJohannesburg City Parks and Zoo ziholele ekwenzeni isibopho sokulungisa iZola Eco Park. Umngadi uthi ke umsebenzi wokulungisa leli paki kulindele ukuthi uqale kuyo lenyanga esombulukayo njengemizamo ke yokubuyisela esimeni esijwayelekile. Uthi ke lo msebenzi wokulungisa waleli paki kuhloswe ngawo ke ukwenza ngcono ezokuphepha ukuvikela kwengqalasizinda kuphinde ke kuvuleleke umphakathi ukuthi ukwazi ukuphinda usebenzise le ndawo njengakuqala. I-Eco Park le mayakhiwa ngo-2014 so kwabe sengena ama-contractors kwi-security abayibhekayo 2014 kwaze kwashaya u-2022. Then ngo-2022 ngo-August mangabe sekuphela i-contract yasala-ke yagcina seyiba vandalized mayisisele. So-ke as a result sifuna manje ukuthi injani ilungiswe, so is-committee le iCity Park ukuthi izoyilungisa. iCity Park kumele ngabe nje njengoba sikhuluma njengamanje seyiqalile injani yalungisa. Nge-25 zika May, it was on Monday, 25 May 2026 bekumele ngabe iCity Park siqalile iyalungisa. But bengifuna ukuthi ngiqale ngihlale nabo phansi before beqala besebenza, uyabo. Bengifuna ukuthi ngiqale ngihlale nabo phansi. So sebezoqala next week Monday nge-1 zika June. So bazobe sebeqala ba renovate i-structure. Ake sichaze masikhuluma nge-Eco Park ablution facility lela emva kwethu. Sikhuluma ngani nge-musical monument. Le ndawo le mawuyibheka inama instrument abonisana asymbolize umusic ukuthi ikwaito originated from eZola ngama early 2000. As a result le ndawo le indawo kumele si preserve quite a number of stakeholders including the community members, the patrollers, even the SAPS ubrigadier bethi no, why le ndawo singayidemolish. Ngathi mina no, le ndawo lena kumele sinjani si preserve senze sure ukuthi le ndawo lena injani
iyalungiswa njoba seyivele ke seyizicommittee li-City Park contractor Monday iyeza izoyilungisa so that sizokwenza sure ukuthi even noma ngabe ayinayo i-service provider yabo security service provider but senze sure ukuthi sinabantu kwi-community especially la eZola North ama-patrollers azovolontiya ibheke indawo